What's up mga tropa? Sa nakikita nyo may mga gunggong dito sa likod. Tuturo po tayo kung paano magwaray Tagalog at English. Simulan na natin. Hand. Kamay. Kamot. Nose. Ilong. Irong. Ears. Tenga. Talinga. Penis. Ari. Pusoy. Chest. Dibdib. Dughan. Emotional damage. Lips. Labi. Simud. Kiss. Kiss. Yawat na mong Forehead. No. Agtang. Slap. Sampal. Taplong. Ulit-ulitin ko pa ba? Agito. Yawa. Dila. Ayaw kay Luon na ako nira ko mo lang. Choke. Sakal. Itlog. お前はもう死んでいる。何 Emotional damage. Yeah, boy. Diyan pala kayo. Ayun lang muna po guys. Sana'y may natutunan kayo. Huwag kalimutan mag-share, subscribe, tapos click the notification bell para mga walang bentang content na to po. Follow our Facebook page. Gula-gula yun. Pagkati ko yung pinag-iwan eh.